Koşuyorum, bola veredik. Şu Paris'e istegimime 2,5 yıl oldu, şuncalı olup kaldı. Кейде şunday, formalarınız başkaça. Ya. Oy Aksakal, siz bıraksınız mı ya? Ne gözüne por görünüyorum, je samsa puruş görünüyorum. Yok. Je mantı puruş görünüyorum ya. Yok Aksakal, ben halktığınız zorlayan o şakayı yapmam. Je şef por görünüyorum gözüne. Yok Aksakal, men karak siz göz doktorsunuz da turab? Ova göz doktorumun, ança mınça gözü görüm, kulaktı görüm. Oşa menin gözüm жақсы көрбей атат дең Ақсақал. Дальный тартпайды атат да. Дальный? Дальный жақсы. Ушул дальный тарттырат деп мага келдиң да? Ооба. Мен карап Ақсақал. Неме дең? Мени кара. Тетиги мыкты көрдүңүз бе? Кана? Кайсы жерде турат? Тиштей бытхы мыкты турат көрдүңүз бе? Тетиги? О? Ошол мыкты менин көзүм көрбөйт да. Анда senin gözün operasiya kılış gerek. O? Men vrachlardan жаман корком да. Вообще мен врач дегенде ит атайым кармап калат да. Ит атайым кармап калат? Не, биринчи жолу оперasiya кылып атат. Биринчи жолу оперasiya болуп атам да мен. Коркпойло ой, мен деле биринчи жолу оперasiya кылып атам, бас жүрөк көз бар. Оперasiya бас. Азыркы заманда барыбыз карыз экенбиз. Мына ойлоп көрсөм, керек болсо эл карыз экен, керек болсо досторубуз карыз, керек болсо ата-энебиз карыз. Мен ушундай карызды жаман көрөм. Мен бирөөдөн карыз алган эмесмин дагы, бирөөгө карыз бербейм дагы. Ушунчалык маданияттуу адаммын, себеби мен бирөөдөн бир тиын акча алган эмесмин, бирөөгө бир тиын акча бербейм дагы. Ушундаймын. Бирөөгө деле опушум карыз алган эмесмин мен. Ой, бети жок, безобраз, бетон бет. Кайсы бетиңден айтып атасың я? Ким? Мен эчкимдин карызым жок деп ойлойм. Sen kimsin? Sen kimsin? Тана кылдым мен. Seni ben birinci жолу көрүп атам. Бул жака чыгып келдим, не өзүмчө башкача ниде ойнойбуз да сен. Бир ай мурун албадың беле? Айланайын жалындыз, эртең гана берип коем 100 сом акча берип турду алып кетпедиң беле? Менби? Анан кеме? Сенден, Мен алып кетпедиңби? Болду, эстедим. Sen жанагы Жалынбексиң, магазиниң бар. Алып кетпедиң беле? Бербейсиң, күндүгө келем үйгө жок дедирип коесуң. Келип эле койдум, не кыласың кел? Бул карызың барбы келеме? Акчаны сурап келдим. Үйүңдө туруп жок дедирип коесуң. Уят болот азыр эле башка нерсени айтып койду. Чыгып карыз сурайсың адам ниде ойной кылып.
Ben iyi dolup bilmem aylanayım. Mağadan kalmaya gerek. Alasın, giyin alasın sen. Ver, Ben isterim yumurtalarımı götürün, ana giyin alasın. Başım orada, ver size. Bol. Giyin alasın. Ver. Çok giyin alasın, akça çok hazır. Ver, caşayttan ver. Akça çok, giyin alasın, akça çok. Ver. Çok akça. Eyvallah. Kuyduğu gelip cadan diyor. Her birinin yoşunduğu pisler kıdır beşlik bir yer. Ya. Koyma. Niye katayım diye ya. Ya ben, canım. Niye katayım diye. Şöyle mi öyle? Bu kuzudan çıksın ya. Hayır. Ya. Yaşasın gerek mi, görüşüm gerek? Kuzudan çıksın. Yok. Nasıl yok? Canım. Canım ya. Çok teşekkürler. Değil mi? Bu da değil mi ya? Çok, bol. Bol tez çağır. Her birinin yoşunduğu pisler kıdır beşlik bir yer. Çok mutlu götürüp görme. Kaça mı şu? Cüssüm. Kaça? Cüssüm. Kaça? Hayrını getiriyorum, pisledim götürüyorum. Cüssama gel. Şundulu o adam karısı be, koysa adam bu aralı be. Günlüğe geleme. Mağa ikinci karız vermedi. Öz karız veriyor, kaya geliyor mu dedim, tam doğru kurayım. Hey gel o zaman. Ben pislerim yapamam. Hadi Allah'ım mesela paçanı çıkmak pislerim. Karısı sıralay çireyim. Şunday bolun ay peşine. Qanday? Жақсы. Mine de bir ayran satkan biri var, görmey tasın mı? Жоқ көрмейді. Мені қара, енді қара. Sen bir kızı sүйіп қалсың ба ya? Kim? Bir kızı. Ya sen suyup kapsın bu. Жоқ, мен сүйгенмін жоқ, sen sүйіп Ben қалдың. Calaot'ta birini suyuyorlar burada, suyup kalgamış şundan beri. Sүйіп қалдың. O. Мен біреуін сүйіп қалдым да. Қайт. Жаман конкретный қыз екен. Qanday ekan? Мощный екен. Figurası. Figura молдай кеткен. İlekleri qanday ekan? Иектері желі балғылдай екен. Sazan balıkның uzunday ekan. Сазан балықтың аузындай екен. Gözleri qanday ekan? Көздері сенікіне торпақ көзі екен. Göz besmegan. Жоқ, Murda qanday kartoshka o'qacha piyaz murun bukan. Неме, сабыз бұрындай екен. Saviz murun. Oo, konkretli qız. Konkretli qız. Boyu qanday boyu? Бойы менен сәл ұзынырақ та. Sal. Kichli uzun desene. Kichli. Birisi oşta O da. Çarşı dağılısından girince çay balık basat ne Ya qayerda yashaydi o'shani ayt, adres bechalanayni. Çalakta. Jalotda? Ya oylan Jalotda deb qo'yar, Jalotda deysizmi? Chi? Men aroq Jalotdan birovni aroq o'tirsa sen. Meni qara. Jala matrosan bilesin ya. Oylan. O'sha matrosan balasi. Matrosan var 16. kvartal arasındagi birinchi balasiga 4-chi yoshga chiqsa Birinchi etaj emasmi? Yo'q, 4-chi yoshga chiqsa. 4-chi yoshga chiqib turli birinchi kabinetga kirsek komnata. 46-chi komnata. Girsek o'shada aynash desek o'zi chiqadi. Haqqan kirib desegini. Aynash? Moshni desegini. Juda знакомый yo'lida. Aynash. Barsam jalon degan. Ko'kme. Sen meni ayolim orqaga turibsizmi? Qara.
Жoro деген чоң киши жашына да карабай, көңүл жаккан досуң болсо мына ошону баалай. Канча байлык топтосоң да анан барак жок, түгөнбөгөн байлык достор жардам кылар ошолор. Жoro болуп сулуу сүйүп баалаганды билебиз, биз кыздарга лок эмес, биз тандап сүйүп келебиз. Жoro болуп сулуу сүйүп баалаганды билебиз, биз кыздарга лок эмес, биз тандап сүйүп келебиз. Жoro болуп сулуу сүйүп баалаганды билебиз, биз кыздарга лок эмес, биз тандап сүйүп келебиз. Жoro болуп сулуу сүйүп баалаганды билебиз, биз кыздарга лок эмес, биз тандап сүйүп келебиз. Айтып беріңіздер деп. Мас өзіне өзі қас. İçip келген мас ушунчалык өзіне өзі қас. Көчө менен bir коомду сөгүп баратат, дуалга жөлөнүп алып, дуалдан ажыраса жерге кулап түшөт. Араңдан зорго баратат, сөгүнүп кыйкырып алган. Липоюнчик. Мас дуалга жөлөнүп баратса, дуалдын түбүндө дагы бир мас жатат. Маска кайрылып, "Не бу жерде жатасың? Ичип алдыңбы? Азыраак ичпейсиңби? Давай түн бул жерден жиң." Дуалга жөлөнгөн мас нары кетсе, берки мас башын көтөрүп жооп берип атат. "Ал сен да көрөм, мына дуал бүткөндөн кийин." Мас өзүнө өзү кас. Түнкү саат 12'de койгонго мас сушнек кармап, көрпөнүн этегинде турган 6 бут эсептеп атат. Бир-эки менин бутум, бир-эки аялымын буту, бир-эки нагим буту. Мас дивандан түшүп алып эсептеп атат. Bir-эки аялымын буту, bir-эки аялым менин бутум. Туура экен деп чыгып жатып алат. Eri катын мас, bir-бирине кас, телевизор көрүп отурат. Ужас чыгып келатат, Кинг-Конг жив, аял коркуп кетип. Dese kuyuyorsun, kalan, hayırdır? Ne kaynenem gelip kaldı o. Mas özüne özü kas. Eki mas birbirine görgözet köçönün ortasında turup alıp. Belgele. Bunu asmanda çarık verip durgan gün bu? Dese berkisi. Gün emez. Ay. Gün. Ay. Gün. Ay dep eki mas talaşıp kalsa bir musafir ötüp baratat. Çakırıp alıp. Belgele. Mına layıkıca gün bu. Ay deyin desem, gün degenden tokmok jeyim. Gün deyin desem, ay degenden tokmok jeyim deydi. Jana musafir жооп берип атат мастарга. Байкелер, бул айга окшош gün экен. Мен перилик эмесмин. Mas özüne özü kas. Çaşты hıs yaldırıp gelip bir mas үйдө уктап атса башына бирөө бирдеке жабат, кайраса кайра жабат, тумчулуп кетип башын ачып, башыма эмне белелер жаап атасыңар десе аялы. Вай, бу сиздин башыңыз беле. Кечиресиз, мен балдардын көчүгү ачылып калды жаап атканда. Mas келебиз.
Çenemi жоқ мастың. Қачан қайерде құлап қалышың айтар ешкім білбейді. Қачан туғаныңды қапа қылып аласың ешкім білбейді. Керек болса үй бүле бала шақаңнан безіп шығып кетішіңді ешкім білбейді. Bir жаратқан Алла біледі. Массың сен, ешкім білбейді. Баласын емізіп жатқан өмірлік жарды қорқытып отады, ешіп келіп алып мас. Lan жатышың қарауына, мен аялым жатышың. Не жатасың? Тұр, өтір қоғам, тұр. Жетімдім неміз ұтасың? Жоғыш момын аялым болса, ұн жұтпай жата береді. Метамырақ болса, сен менен ақине қайтышады. Тұрбайым мен! Не тұрады екенмін? Түсіңді қара маймыл болып қалсың. Кем маймыл? Мен маймылмын. Sen maymulun kadını olasın, düşündün mü? Düşündüm. Akça tağıp gelem dep ketesin. Bir din akçaң жоқ келесің. Балдарың қара будында бандикке ұрыс кететірат жоқ. Көрінгеннен қарыз алып арақ ішкен екенсің, қарыздарың кеп сұрап атады. Жаман күйгістің сен. Отының жоқ, суың жоқ, үйіңде ештеңең жоқ. Көшеде жүресің, талан ері болып. Жашамаймын мен сенімен. Вот так надоело. Кетемін мен апамдықынан. Десе мас. Қайсы апамдықынан кетесің? Апаңдағы бүгін сыбайын тетті, апаңдағы апастығына кетіп қалды. Мас, ашқазан ашып кеткен аялына менің құрсағым ашты. Десе аялы, ашқанаға кір тамақ жасап қойғым, салып жей бер бәләңі. Мас, ашқанаға кірсе, чоң қазанға аш демдеп қойған екен, свет жоқ. Айдың жарығы очоқтың морысынан кемегенің жанына түгіріп болып көлікөз түшіп қалса, тавақ екен деп болған ашты одар болады. Көтеренсе қолына тавақ кірбейді. Жini келіп аялына мас. Мынау тавағым невидимка орды. Невидимка мен жебер ошол жерде. Свет жоқ, қараңғыда айдың жарығына салған ашты ұрып атады. Қолына чоң бірдіге кіріп келсе, тұпыра келе, кесе келе, ташы келе, тарашасы келе, патрат ұрып атса, қолына чоң бірдіге кіріп келсе мас. Аялым мен істеп ет қойып тұр да. Мас, қараңғыда чоң жиліктеп, тіштеп, тартотат, ары тартат, бері тартат, чойылып байып қайра чпоқ деп жауышып қалады. Кішінеке өзім кекіртеге тығылып қалғандан бұл, өгізді өкіріп кірсе, аялы байқы чыдап ашқанаға кіріп. Не бар отасың, ой ішінде? Ашқананың светінде күйгіз бар бап тұрды. Қарап тұрсаң сыртынан, қандай тұнып 100 грамм, қачан болсын мейлі деп қалып қойбойды артыман. Қашайғырам 100 грамм, қантеп сенден құтылам. 100 грамм, içпей сені ит қылам, маэстро.
күндө 4-5 мас кылдың. Төрүнү турап жаткансып, 4 аяктап бастырдың. Тапнакай үй турса, тоокканага жаткырдың. Өзүмдү койдум карабай, чачымды койдум тарабай. Ушунун баарын сен кылдың. Энең турайын, арагай. Жаке, мен аялым ушундай коюмда жаткан жерден туруп кетип калат деген. Ше? Каяка кетип калат? Билбейм, андай түнү туруп кеткен орун не деп койду эле? Не? Ишким уразбы? Жок, мындай ле кетет, не? Лунатик ме? Ошо лунатик менен оорутат. О түнү кетип калат дагы, эрте менен бирөөлөрдүн ушундай кайсы шымыс пальцкаларын көтөрүп келет. Анан эрте менен кайра кечке чейин ошолордун кийимден таркатып кечирип сурап жүрөм мен. Ал ууру турбайбы? Ууру эмес, лунатик менен оорутат, ууру болобу агай. Оорутат адам чын. Аны дарылатышы керек экен. Эми барбаган жерим карбады, ушу кайгап дарылатсам экен билбей деле калдым. Көз ачыктарды алып бар. Көз ачыктарды эмес, башка балекетине да алып барып болбойт экен. Болбойт ал. Анда бир жакшы бир таптарга бир врачтар көрсөтүшүң керек экен да. Ошолор деле мында көрө албайт атам, олар ушул жакка кетип, азырда жок болду дейт. Издеп бүгүн да жок. Каяка кетти? Ата сага келдим эле, ушу каяка кеткенин билейин депчи. Мен көрмөдүм. Билем, мына ушул жакка же мына карап кетти эле да ошолорго чамалап келдим эле да. Келип калбайбы я? Ого, келип калышы мүмкүн да. Койчу. Анда лунатик болсо кандай? Келет. Келет? Точно келет. Жаман коркомондай нерсе. Келгендер сүйлөбөгүн мейли. Сен чочукту ойготуп берсең, ненормальный ооруп калат. Анан көрөсүң мейли. Аны келгенде сүйлөбөгүн. Келет. Мен мына келет. Аясың ушундай болуп калган лунатик менен ооругандан бери. Жаман катуу оорутат турбайбы? Катуу оорутат. Көзүн ачкан бойдо ушинтип кете берет. Алдынан ким чыкса баса калып бачагын чыгарып турат. Унчукпаш керек. Мен даже элге да ушинтип айттым айылдагыларгачы. Эртең алып келип берем силерге. Эртең алып келип берем. Эртең алып келип берем. Койчу эле. Мен да аялым айтат да, сен каяктарда жүрдүң, каяка таштап келдиң дебесиң деген. Кайтадан мойчуктун үйүнө таштап келдим деп кой. Жаман нерсе күнөөсүн алып калбайбы? Эчтеке болбойт. Дагы келип калбайбы я? Келип калышы мүмкүн, ал 4-5 жолда келе берет ал ошондо оору, Мен жаман үйдө Келет, дагы келет. Келет. Ушундай оорутат деле. Bunu katu oratты. Sen больницаға баршы керек мұныча. Алып барам. Sen басқалды, бұнымен қайтып тешесің дейді түс тамағында я. Жоқ, көз бөлек жатабыз. Бирок анча-мынча туруп кетип калат да, байкабай калам да. Байкабай калам? Ошондо оорuganda страшный болуп калат. Билесиң, өзү любой аял ооруган. Мен ушинтип кантип барам үйгө, айтчы. Кантип барам үйгө? Мен муну касым берип турам, муну берип турам макул. Ошондо кылайын. Мен кара немедегиде аялым жаман күмөсүн айтты мен айтчы. Барса баракта кеп. Аялыган Сайын калып кетти деп ойлобосун деп. Аяктын ишеничинен чыкканы кезинде. Ишеничинен. Мен жаман ойлоп калбасын. Жаман ойлойду. Мен жаман сүйөм да аягым ошон үчүн. Корком да. Дагы келет чын. Сүйлөбөй.
tomasın. Odunun çok, suyun çok, kış şiddete tomasın. Doğursan da özüptür, baldarımdır ayağın. Avudala kövene, seni anca ayadım. Çıkılsan da kömüre, dalay çoluk ayadım. Çıkılsan da kömüre, dalay çoluk ayadım. Ovacanım ayadım, köp dörkündüm tarınım. Akırında düşündüm, kalbaylı ne parılım. Eğer bilsen gepirim, bosogodo parılım. Eğer bilsen gepirim, bosogodo parılık. Türkünüme bayıldım, ketkenim çok ben sana. Kayrılmadım kanalım, top tüsülüp sen bana. Kıvan kurdu bol bol, karılık dep giygana. Kıvan kurdu bol bol, karılık dep giygana. Siller bilir büyüdü çok, dalayı kessin talanı. Karabadım elçilep, kadın benim balanı. Katlaşmazsan tarıttım, eceminin aganı. Katlaşmazsan tarıttım, eceminin aganı. Uşul çarşı zamanda, karın baylı camanda. Büyümülerin öndü bak, üç canısı ağlamda. Dostluk tuğlan birimdik, hiç gitmesin adamda. Dostluk tuğlan birimdik, hiç gitmesin adamda. Dostluk tuğlan birimdik, hiç gitmesin adamda. Көп жашаса болот экен. Улуу пайгамбарларыбыз көп жашаса көптү көргөн билет деп жакшы сөздөр калган. Пайгамбарлар көп жашаган деген миштер бар. Көп жашаган адам баласы. Биз болор болбоско аз жашап, аз көрүп бу жарыктыкты өтүп кетет экенбиз. Албетте, эки жашоо бар. Бейиш, анан дозок. Дозокко даңгыр жолду асфальттап койгон, түз эле дозокко кирип кетесиң. А бейишине деген чырмоок менен уруп, тикенектер менен уруп, керек болсо жол салган эмес. Керек болсо токой арлап, тоо ашып, кыр ашып барасың. Мөңгүсүнө тоңуп, суусуна агып, мына эң татаал нерсе. Бу жарыктан кимдер гана өткөн эмес. Жарыктан бир жакшы адам аркы дүйнөгө барып калган экен, бейиштин өкүлү сүйрөп баратат. Тирүү кезиңде жакшы адам болгонсуң. Бирөөнүн акысын жеген эмессиң, бирөөгө кыянаттык кылган эмессиң, сүт кор болгон эмессиң, улутчул болгон эмессиң, кыскасы, кенен болгонсуң. Жараткан берген аманаттарды жакшы сактагансың. Ибадатың жакшы болгон, Аллага ишенип жүргөндүрсүң. Жүргөнсүң керек болсо, туурабы? Сен жакшы өлүп турсуң. Сен момун адам болгонсуң. Жүр бейишке. Бейишке сүйрөп барса, дозоктун эшигинен өтөт. Дозокту бир көрөйүнчү. Жаман адамдар чөттө болгон деп дозоктун эшигинин тешигинен караса, ичи соң көрүнөт. Өзүнү жоготуп койсо, бейиштин өкүлү кайрылат. Дозокко кызыкпа. Дозокко деген пейили бузулган адамдар түшөт. Бир тууганды сыйлабаган, элин багалбаган, элин кыйнаган, бир тууган менен бир тууганга катташпаган сүткор, ичи кара адамдар түшөт дозокко. Жүр, бейишке бас. Деп бейишке алып барып койсо, ак булуттун үстүндө калгып учуп жүрөт. Жанагы зереп кеткенден бейиштин өкүлүнө кайрылат. Мен кечиресиз. Бейиште зериптим. Мен дозокко кете берейин. Дозок солун экен. Жана эшиктин тешигинен карасам, дозоктун ичи солун көрүндү. Десе бейиштин өкүлү, бара бер дозокко. Бирок артка жол жок. Мен келбейм. Чуңкап келип дозоктун эшигин ачып кирип барса, жанагындай көрүнүш жок.
Bir adamды казанга салып жиза кылып кууруп атат, мүчөлөп баталка менен чаап атат, кан куюлуп турат, бирөөсүнүн кыл аркан менен асып койгон, дозоктун ичине кирип барган жанагы бейтаныс коркуп жүрөгү түшүп калса, бейиштин дозоктун шефи келет дейт. Міне кыйдырып атасың, зёма, Жок, коркуп атам мен, вай. Жаман тептиң, Бутуң каттуу экен. Міне берде кыйкырып ата. Кыйкырган жокмун мен. Коркуп атам мен. Жана эшиктин тешигинен карасам, сонун көрдүм деле. Азыр кирип келсем, бирини бир өлтүрүп атат. Десе дозоктун шефи айтат дейт. Эшиктин тешигинен караган болсоң иничек, анда сен дозоктун рекламасын көрүп алган турбайсыңбы? Үчөө аркы дүйнөгө барып калса, Жабраил сурап атат. Так, үчөөң өлүпсүң. Сурайм азыр. Сурап деген болот. Сен эмне кызмат өтөгөнсүң деп биринчисинен сураса, менби? Мен сот болгом. Сен сот болгонсуң. Бейгүнөө адамдарды соттогонсуң. Дозокко. Экинчиси турат. Эмне кызмат өтөгөнсүң десе экинчиси. Мен пожарник болгом. Пожарник. Сен өрт күйүп бүткөндөн кийин келгенсиң. Шилеңгелериң тешилип. Дозокко. Үчүнчүсү турат. Эмне кызмат өтөгөнсүң? Мен ГАИ болгом. ГАИ? Сен жакшы жумушта иштеген экенсиң. Сени эстегендер бизди да эстеген. Жараткан Алла өзүң колдо ушу ГАИден эсен-аман өтүп кетсем деп бизди эстеген. Молодец. Сен жакшы жумушта иштеген экенсиң. Сен бейишке бара бер. Десе ГАИ айтат дейт. Мен бейишине деле барбайм, дозогуна деле барбайм. Ушул жерде перекроска деле туруп тура берейин деп. Өзбек, кыргыз, орус жаратканга барат. Орусту давай, Иван, заходи десе Иван кирип кетип, жок, пропал. 1 сааттан кийин появляется, чыгып келатат. Чё с тобой? Десе орус айтат дейт. Жараткан Алла айтты. Сонун жашайсыңар орустар. Эгер 15 мамлекетти бириктирип алсаңар деп атат дейт. Өзбек турат дейт. Сен кирчи десе өзбек кирип кетип, жок. 1,5 саат өтүп, вай дада деп чыгып келатат. Эмне болду десе, өзбектерде жакшы жашайсыңар деп атат. Бирок границаңарды ачып койсоңор деп атат. Кыргыз турат дейт. Сен кирбейсиң десе, кыргыз жок. Кыргызды кир деп сүдүрөп, түртүп киргизип берсе, кыргыз жок. 2 саат, 3 сааттан кийин чыгып келатат, күлүп жайнап. Эмне болду десе, билбейм. Мен кирсем, жараткан өзү ыйлап отурат. Кыргыздар силер адам болгучаңар, мен өлүп калат окшойм. Жараткан Алланын закону каттуу. Жараткан Алланын законунда айтылат. Намаз окуйт деселе, аппак топуну кийип алып, бирдекелерди кийип алып, бирөөгө мусулман динин жаман көргөзбөгүнүң деген, мусулманчылыкта жихадты кыяматка койдум деген, момун мусулман болгонуң деген, жараткан Алланын законунда көпчүлүк болуп топтолуп алып, жакшы сөздү сүйлөгүлө деген. Бизчи ушак сөз сүйлөйбүз, топтолгон жерде. Эмне болду? Кана, кайда? Ким? Ушак сөздү жараткан Алланын законунда гыйбат деп коет. Жараткан Алланын законунда бирөөнү жамандабагыла дейт, бирөөнү сөкпөгүлө дейт, бирөөнүн артынан күлбөгүлө дейт. Биз болсо бирөөнүн артынан күлөбүз. Бирөөлөрдү кадимгидей эле, жетим кандайсың дейбиз. Илгери жетим деген сөз үчүн сотко берип камап ирчеле. Азыр төл сөз болуп калыптыр. Биз бирөөнү кадимгидей эле жаштар кыздарды айтат экен. Жетим кече барсам чыкпадым го десе, кыздар жооп берип атат балдарга. Элиң көрүп калам, өзүң эртерээк барбайсыңбы, жетим? Жараткан Алланын законунда керек болсо топтолуп алып тамак жегиле деген. Биз болсо нанды бекинип алып тамак жейбиз. Бирөөдөн бекитип жейбиз бир бурда нан тапсак дагы. Жараткан Алланын законунда сөгүнбөгүлө деген.
Biz sөгünөбүz. Inay